Elias TV. Jana mukafuna dorasiga mukarezera zono mulamba lamba mukarezera zono mulamba leta mukarezera zono mulamba lamba mukarezera zono mulamba warumenge munodaro mukafuna bundi pera bugaru mukafuna ndikwenda minyendo nzeriyo ilibependa basa ukumbuka ni inango ilendo nakukumbukira upenyo wangu nkabe kupata zero ya muumba funa kundiona ine ndirimba ulo chanyi ndidaponya kwa iwe mwanzangu nchanyi ndidakaza kwa iwe mwanzangu ndifunze tabwino bwino ningafa mbana nza kubagaria ningeyenda mbana nza kuliva iwe mukarezera zono mulamba lamba mukarezera zono mulamba leta mukarezera zono mulamba lamba mukarezera zono mulamba leta eba jemba chita mizimu ya kuiba imwe mungamba kalatiziwa kale mukaretumiza mizimu yanu ya kuiba kuna muntu wakuno otine mbafera naye nchiseka naye baragwere kutsapaine nakaro asitenti akora tumwe dzukula modokoni imwepo mungatanga mazindikira muntu umwe ndibe na eshiengo ine nekusondana nekulukana na banjira bora bali bena ndini imwe sobatikala kusikirana basi bali bevulu mukaragwadimira masonya budziwa kuri ndirengane naye kuiba mukaragwadimira masonya budziwa kuri ndirolane naye malo mukadanina mizaimu machinda zindikira ndimwepo machinda zindikira ndimwepo watulona tsana ndimwepo Chia Jonas Boy ao trabalho ndine nzukulu shaiye waboto munzanyang'ana kudziwa kotanuware naisito twins mission for life idozi producer patrocinio bosi shorta tapete Tekla Ye usange Tishaime Matuta Tende dorasiga mukarezera zono mulamba lamba mukarezera zono mulamba leta mukarezera zono mulamba lamba mukarezera zono mulamba leta Woti mizimu ya kuiba mbaibude kwa ine chota